kutia ade ebe magana etumpon eja Ghana fo a political party a party bi ena ani abere wo ho because omo nim say 11 ba pe and this ntimi ma power biem ena mahama eni omu nyina kohia koye meeting letter ne ba abonchi se mu huye se omo resist se 11 de omo enye ntum na enye ntum kina na wa hwe se ade ebe magana etumpon ade ebe ma manfo asetina akoyie no mawia ta so se mumma ho kwan e masa ade no enkoso na mo pegana yie adofo mo de mo kan kore na omo pegana yie o pesa Ghana tumpon enti obi amba na din na ho anti se ye pa na adodi egu akwan mu no edo na ndisi fo ye omo ya edi so mo nim se yi levi do sa ba so se kim Ghana ebe develop Ghana betumpon chomo ko e campaign omo nya asem bia nka omo ntimi nya bibia nka emfa nyina so se oh ade we omo nya bibia emfa nyina so che di se ni abiri nyina na sa na tie o endi se ni abiri nyina sa na tie ti Ghana maima obia manani enna ho eniema ekoso wo Ghana no enisi fo botaye ni se omo de omo bebo ni nyina egu omo mpesa de pa ekoso wo Ghana omo mpesa mpuntuo ekoso wo Ghana. If you just imagine, say Omatina say, and they yet to go yet the Niaji and Junior one. Babe, what to Dubai? What to Dubai? Aquatrocket Krata. Aina, Supreme Court as Mamokai, what I know the Supreme Court verdict and I know that what to Dubai or somewhere. What the Ghana's taxpayers' money is somewhere. What for we hear from Dr. Ferguson for account? The BR send out $1,000. Well, Doctor, no more $800 each a day. Muchi says Sikawi, Wakwatanawa from March 4th, Ubedi 29. Nawa mo kutia Ghana say, Namudamu do Ghana anything. The other day, the dear dances of my Ghana, Mudo, my Ghana. Not a dear Kosu, Nadim Puntu Beba Ghana. Most solid in day, they say, Muda Montiasi, Mumpesim Puntu Bagana, Muda de Moka and Noana, Moka, Mumu ye, dear, Edemo Pesa Mincumiantino. Mompesa dia dim puntu be Ghana mompesa eba ndc fo mo so betina akonya so yehum Ghana man ni wi asema nyina ehum eje se yehum mo betina akonya so yehum dia mo ye den ma Ghana mo kan kire ye mo ye den ma Ghana mo kan kire ye it is a niema bi koso na se mo nti ase a pe na busa mahama ohun what it say me hu dia mo paaji no wi ase ena babin dia Ghana speaker sinjina ba Ghana no odo na emse ni speaker juma de wa bongo papa all ba ni nim senka oyi babin o nim ni ama babin obeti ma parliament e kama ye jina be born abaso ba say wa bon papa speaker juma no no the oya ni se pictures twa nkwa ani achinjie wo parliament ena mesako ena meyo say ena ase onu nkwa the book as the book bi akoto nchen e wo parliament ona book mu nkwa nsem nkwa na oka Ghana here practical speaker obia obetima dwene Ghana ho ama Ghana etumpon oti ho da say enkrofo bi ti say I don't know how best to describe it right ade e koso Ghana man montina ho ma NDC amanyokuo no omo na adam because musa omo say moti opposition monti aban munya aban e ho no mo emza monti ase NDC emza monti ase muni aban mu. It is a munia by mu aban ye na dia. Is it your concern? You can kick against it. But won't mean cassette inchina uma aban ye. Munia by mu anything your friends are your opposition. Opposition be our said any say, Obe kiki against near maybe a abba, Obe casafa, Obe casi the mentiasi, but Ope a bebaso. Mufi somebody to me say Ghana and Kanko. Mufi say Ghana and Nimunyam, a dear Bemagana to Pombit Maseno. If you live yabba. Ebe magana ho atono no masori den from an opavia some will see an okwan ti Ghana man obia manani na ho NDC omuni ade papa bia de ma man no omobotaye ne se kwan ye befa so a omonko ayi die enyema be koso yie wo makwan num no eno no omoye enisa wo ti ho na wa ma wani ana ho a obaka se mi hu yanka ne so aka akiri wo ti ho ama wani na ho na omuni ade papa bia ye ede magana ene na ado adawroma hwe ba bia Ghana eko na babin wa betina se speaker babin
Wabetina say aina Montia says Supreme Court ekwaji two na Supreme Court omo kwaji two ko monya den Supreme Court ko monya den ko man kwatena parliament ona de bia akesesem eni yet say the parliament at say the Ghana yo the say the one ma wo kwan Ghana ntumi ntumpon oso ye wo kra wonya parliamentarian ga ayi for na to abama parliamentarians na to abama why you want to say the ase Ghana ya wo de bi na bibia babi what's on mo mayen kan kware omu gu Ghana ni ma sedodo NDC party no I was saying yakofa akuadon kokora man replace NDC because NDC party no omu ni ade papa bia ma Ghana omu potaye ni se ekwan e befa so a oman no omu no benya so abetina eno ani omu botaye so every trouble. Usho krata neni manum sanua. Enye dadia do mabom frama fame ko donchen. Emirates aeroplane. Eno na dakrata neni mbwei. Ena not from Rashebedweni onimonyafo ablakwa so fonyi na dawe. Omampeni na ado so dia ena yiri hwe no omampeni kuta microphone. Na we ni nyina ne se ene omampeni tukwa no kofa sa private jet bi no de kwa. Ababia ye bio na so no dia ena Ghana mafo nyina betibie. Omampeni na kwantuo we ya otu ya na wampene toto mpene no a de menu mi enu nyina efe bi de ohene ba kofa bi enu abi eno mampeni so akwa kofa bi a ene de edom kuma e wo mra se bedwem omoni age o omo se afedi o mampeni na so ti asempa eta na pe krata fe to so mienu ene miensa e wo chronicle breso sem de obokrata ni mu e sa want to say Ekufuado do flies Emirates to Dubai. No, that was NDC Tata boxes now have. That's money. I don't know money at you. I'm a penanda to mama. No, of a private jet to Kokumia. No, could have told to Kwa. Never have been on the call of a first class as a Hanako. One who crowd good to no, how much more the president of this Korea Diagodo? Zed will be a February and one will be. Hey, what's another the more? What's never bedroom? Anafo kombwa na mu mampeni bambodie number 1 no ya se ya ndisi fokoto mahama no apreso ani ya de pray ni ba akoto no so former president mahama former president mahama edu pray ba ya so nam yem gwa na etontutu na no jekoku president when one from tukwa no wu amasa beka ya be fa correct pa na dia manako mum pa mun kwashipo It's not a no one some no crata feta sumienu enemiensa e wo chronicle breso sem de obokrata on pay e hono na wuji bie na so tumi ahwe na wo show class na dem hono musa na de bedia no asofo a abeye sizi ade who watches the watchman asofo mienu bi so na dia ka abanchire mu yi na asofo ba ko se